Školuj se, izgradi karijeru, budi samostalna, zarađuj, budi jaka, budi kao muškarac. Sve su to razlozi zbog kojih se žene kasnije udaju i kasnije rađaju djecu. Ljekari smatraju da ekonomski faktor nije presudan prilikom donošenja odluke o rađanju prvog djeteta, te ističu da podaci pokazuju da su žene koje su se kasnije odlučivale za rađanje bile mnogo bolje materijalno situirane u odnosu na žene mlađe od 25 godina i da su uglavnom školovane, ostvarene na poslu i često su zbog godina imale problem da ostvare svoju želju za potomstvom. Sve te pacijentkinje koje se odlučuju kasnije za trudnoću iz bilo kojih razloga, preko 35 godina možemo da tretiramo kao starije prvorotka, odnosno u Americi preko 30 godina, koje treba da zaslužuju specijalnu pažnju. Ja sam izvadio podatke, mi smo imali tih 39 pacijentkinja koje su, da kažem, u toj ove godine, do sad je bilo, ne znam, negde oko 900 porođaja. Te pacijentkinje, pogotovo kad pređu tamo 40 godina, češće im se radi carski rez i zbog same žene i zbog ploda. Ova najstarija što sam izvadio je imala 52 godine. Normalno da ćemo njoj uraditi carski rez zbog njenih godina, zato što je to prvo dijete, željeno dijete i sa 52 godine ne možemo, možda bi se ona i porodila prirodna, ali carski rez je trenutno sigurniji bio i za nju i za bebu. Porođaj kod starijih prvorotki često je praćen komplikacijama i djeca su češće ugrožena, te optimalna starost za porođaj oko 27. godine života. Smatra se da je žena oko 27. psihički i fizički apsolutno spremna da rađa, ali postoje i individualne varijacije, tako da i žena sa 22 godine može biti spremna da se ostvari kao majka. Kod starijih prvorotki često mogu da postoje problemi i samim tim su neophodni češći pregledi u toku takve trudnoće. Kod ovih trudnica, obzirom da je to povezano sa raznim komplikacijama koje se dešavaju što se tiče majke i djeteta, potrebno je to češće raditi. U slučaju da se javi neko krvavljenje ili da se jave neki bolovi, normalno da treba uraditi ultrazvuk da se vidi da li je taj plod živ. Posebna pažnja se vodi što se tiče ishrane, znači pacijentkinja ne smije da jede previše soli, previše slatkog, ne smije previše da se udeblja, jer je to sve povezano sa tim kasnim komplikacijama, nekim gestozama, sa pojavom eklampsije koja ugrožava životno i dijete i ženu, i onda se njima posebno posvećuje pažnja što se tiče planiranja ishrane, što se tiče dobijanja na težini, znači to 12 kg treba da dobije u 9 mjeseci i da se rasporedi, ali neki put uspijemo, neki put ne uspijemo, ali svakoj se kaže da dolaze redovne na kontrole, da se mjeri težina žene, da se mjeri pritisak, jer to će prvo dovesti do odstupanja i može da ukaže da može da bude problema u trudnoći. U Bijeljini je do 30. septembra ove godine rođeno 813 beba. Najveći broj porođenih žena, bilo da su prvorotke ili višerotke, je starosne dobi između 25 i 30 godina. Prošle godine u našem gradu broj umrlih je bio veći, za 258 od broja rođenih. Kada je riječ o Republici Srpskoj, stanje nije ništa bolje. Žene koje prvi put rađaju imaju oko 30 godina, a stanje nataliteta je alarmantno. Prošle godine u Srpskoj je rođeno 9357 beba, umrlo je 15.059 ljudi. Ostaje nam samo da zaključimo da, nažalost, rode sve rjeđe posjećuju Srpsku.